أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بيده إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، واعلموا أن المواطن الصالح المسلم الغيور على دينه ووطنه يجب عليه المشاركة في كل قضايا بلاده، ليفهم الواقع ويعمل على ترسيخ الأمن، لأنه لا يمكن لأي مجتمع أن ينظم نفسه إلا بالأمن. فالأمن نعمة من الله تعالى يجب علينا أن نشكره عليها بالحفاظ عليه، وأن نبتعد عن كل ما يضيء هذا الأمن. وبعد أيام قلائل سيغوض البلاد الانتخابات الرئاسية، فهذا الاختيار في نظر الإسلام شيء مقبول ويسمى البيعة أو الولاء. ونحن كمواطنين ما هو موقفنا تجاهها، وماذا يجب القيام به للوصول إلى الأمن والسلام في ربوع بلادنا؟ ولكن من سنختار ونتنازل له عن حقنا في قيادة هذا الوطن؟ وكيف نختار؟ وعلى أي أساس يتم الاختيار؟ يجب علينا في من سنختاره أن يكون مؤمنا محبا لوطنه، عالما بدينه ومحبا له، وعارفا بشؤون الناس، حافظا لأمانتهم،
أمينا على ممتلكاتهم عادلا في حكمه لذا أمرنا الله في كتابه قائلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يتي الله سبحانه وتعالى تقول إن وودني إن olandaki e yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dow nemaji makko ɗin fuu feeñuɗi e wirniɗi seedo ɗen ala reweteɗo si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala kala ko rewa ko wona kanko Allah ko mere jaɓen kadi hooloɗen wondema kanko Allah ko o gooto ka zaati makko ko o gooto ka tagugol tagore nden ko o gooto ka jeygol tagore nden ko o gooto ka toppitagol fiyaake tagore nden ko o gooto ka handugol kadi e rewede ko o gooto seeɗo ɗen oɗo mo o suɓɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam oɗo ko jiyaɗo makko ɓe kafa ko nulaaɗo makko tentoro Allah e juule nelaaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ngal hadal ngal daro jiyaɓe Allah haray wasiye arano mo tawata ñande fof ñande ko oɗo yamodirten ko hulgol Allah subhanahu wa ta'ala ɗoftomo ko ɗum ɗo woni ndaɗɗude golle neɗɗo on kala ko o watta yo taw ɗum ɗo no yeeso muɗum kulol Allah e ɗoftare Allah anden haray neɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala e hikma makko on o waɗi yimɓe ɓen simo faalano o waɗa jama on fof e zamanu goto simo faalano kadi o waɗano yimɓe ɓen fof e leydi wooti kono ko kanko wi wa huwa alladi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsarun ko kanko aawi on ka leydi waɗuma yaha hoɗoy ka hoɗuɗa ɗo yiɗuɗa annduɗa ko ɗon hoɗata tawa no woodi ko ɓuri ɗon ɗaatude no woodi ko ɓuri ɗon fottude no woodi ko ɓuri ɗon welde yaade kono a wonta ɗum ka o aawma ɗon ko ɗo wonata hay siko ya tippo seere lumba caangol si hewtita a tawa ko ɗon ɓuranma kadi nokku fuu kala ka yawɗa so hewtalota a weltaki fi hon ɗum ko kanko aawma ɗon a wawata ittude ɗum ɗo hay sa eggini ɓanndu ndun ɓernde nden eggata wa huwa alladi zara'akum fil ard idan haray neɗɗo fof neɗɗo jama fof jama ka Allah aawi ɓe ɗon neɗɗo julɗo on julɗo mo tawata on ko hiranɗo diina muɗum kan e leydi muɗum ndin o etoto o tawe e kala ko yani fi leydi makko ndi wona ƴoyre wona feere wona hakkil wona pinal wiigol min mi ñobba juuɗe an ɗen mi jooɗo mi tawataake e fiyaake leydi ndi ko kafa kon ko perdima no jeeya e ko yiltiti julɓe ɓen ɓaawa so yi heeferaɓe moƴƴini programme ji saaki adna ha tawi hande yiɗɗa añuɗa a golliray ɗi ko tawde julɓe bu jooɗine ko wi kañum ko yani woro ala ukkade ha joni noon tawi sa ukkino law koko moƴƴi kon saka toon no ɗuuɗa ɓay noon a ukkanoki law bone on sake ha joni tawi feere ala ko ma taweɗa par ce que a waɗino hoore ma honɗum neɗɗo mo tawatake hay hunde idan hare wona noon hanire neɗɗo julɗo on no hani neɗɗo julɗo on
kala ko yani e fiyaake kafaɗo fi leydi makko ndin yo immo o tawe o waɗa anniye makko moƴƴa ɗen nder ton konngol makko moƴƴal ngol nder ton kuuɗe makko moƴƴa ɗen nder ton haysi o heɓali ko faala kon ɗo kono heɓa yawmal qiyama sabu allah subhanahu wa ta'ala o wi inna allaha la yudi'u amala amilin minkum si a golli ha moƴƴi allah yoɓete wono tawiri noon kadi so a golli ha boni o yoɓete haray julɗon no hani heɓude faamu ko fewndi ka makko kon e piiji ɗin fuu fi hon ɗum sabu leydi fuu leydi wawata waɗande hoore mum juɓɓudi ndin hoore muɗum ko yimɓe muɗum ɓe waɗanta ɗum juɓɓudi hikma allah on sen taskike moƴƴa hara en ƴettali qur'ana tun jannguɗen wallinɗen janngende fii en faamu fii en tasko allah waɗanta neɗɗo huunde tawa waɗata hay huunde ko ɗum waɗi sen taskike moƴƴa en taway hayɗaniɗo allah no waɗinimo geɓal kono hingal waɗi waɗoygol ngol kadi koyɗi sa waali ɗanade a heɓay geɓal hon ɗum hoyɗugol fina tawa hunde a jogaki par ce que ko ɗum ɗon golluɗa a ɗaani heɓuɗa geɓal ko ɗaaniɗo heɓata kon a faɗali an kadi idan kala neɗɗo ko ma waɗa goɗɗum si heɓa goɗɗum sey subhanahu wa ta'ala wi'i ayyuba nawnuɗo ha yilmi urkudu bi rijlik memmin koyngal maɗa ngal fi hon ɗum nawno memmin koyngal mum fi yo sellu si neɗɗo mara hakkilo sikka e wondema allah wawano mo sellindara waɗal ɗum allah no wawi sellinde yaquba ka waali ɗon har o memminal koyngal makko ngal ga kono o wi mo memmin koyngal maɗa ngal o memmini koyngal ngal ndiye yalti ene ɗi canɗi wonɗi ka aduna ɗo fof ɗemaje fof goɗɗo memmini koyɗa siɗa yalti fi hon ɗum ɗan ndiyan ɗon e fanɗude taw ko memmini koyngal makko ngal siɗa yalta ko hollugol makko ma waɗa goɗɗum o wi mariyam sonnajo jibinɗo himo jogii susi ande himo jogii ronkede batte jibingol o wi wa huzzi ilayki bi jiz'i nakhla memmin jullere tamaro nden jullere tamaro yoru nde debbo jibin no wawi memminde ne goɗɗum waɗa ɗon ko hay henndu wifatande nden memmino o naafi ka yummirawo debbo ronkuɗo no jibini hettaki kono o wimo wa huzzi ilayki bi jiz'i nakhla tusaqitu alayki rutaban janiyya allah no wawno ɗum adde pilet ɗum tamara yeeso makko wata fu so waɗani kono o wi yo memmin jullere tamara yorne nde idan ɗum ɗum fof ko holluma ko qur'ana no yeytade ma a gollay si allah walle ma a jooɗata ko ɗanoɗa tun allah walle ma ɗum o watta ɗum idan neɗɗo julɗo on ko ma o wakkilo fii yo diina makko kan tabitu haray hutuba men on no wiya en wondema ɓaawo seeɗa ɗo yani balɗe seeɗa so feƴƴi ɗen jorti ka leydi meɗen ndi yahata fii suɓugol neɗɗo fewjanowo jama on ngol ɗo suɓugol en walliren goya sengoɗa accuɗen ɗum no karama koɓɓen yalli ɗum no moƴƴi ka moƴƴa no dagi ka hino harmi haray komi wawatama wi'ude an neɗɗo julɗo on e hoore ko hiranɗa diina ma kay yo allah yoɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi hirangol diina mum koko ɗaɓɓa etagol sendidira ko dagi e ko harmi koko ɗaɓɓa kono kala karama kojo waɗowo fatwa no haani yo o jindu e adna on ko tawata ko wona nassu jippi wi ɗum ɗo no dagi ma wi no harmi ko neɗɗo woni taskade ha wiya ɗum ɗo no dagi ɗum ɗo no harmi wowlowol ngol konngol no haani jindude adna on o anda alhaali jama on so waɗa fatwa makko on himo haani darde fatwa makko on est ce que o ɗo fatwa mo waɗi ko fii nde nokkure ko a woni ɗo ka ko fii adna on fuu an kadi janngo fatwaji ne haani taskade ɗum moƴƴa sabu alqur'ana arno tawi beere no yareede tawi soñja on no ɗuuɗi makko ba sulay ha fottama ko fikkana modi kadni kono tawi nde ñande argol tun qur'ana wiyata goɗɗo yar beere mettay fi seeɗa qur'ana wi yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima
yahu ndara aya moƴƴa o wi ɓe ara ɓe landuma fi beere e carte yiyata ɓe nafoore ton kono noon lorra kadi no toon o hatti ɗum yahowi ha o artoyi kadi o wi hey siɗo yaade julgol tan sulu dey son suli ton ɓatta julde nden ha itton sulɗon kon yahowi ha ka sakkito ɗum o wi tigi tigi on o beere carte moƴƴa fottite ɗum ko ni beere harminira na bimbi goto wi a beere no harmi wona balle ɗiɗi tun idan piiji goono ton si a taƴi tun a wi hande bimbi ɗi wattake kono an kadi ko falɗa ko wonta hara na faali suɓa gongol suɓo ɗen toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo hawriden e sawaba toroɗen mo yo suɓano en neɗɗo mo tawata jonnitay en haqqeji meɗen ɗin hiwana en diina meɗen kan e aduna meɗen o si wona ɗum moƴƴa sa jooɗike ka quartier ma ka hoɗuɗa ɗon innama no ndaarede ko hombo wonta ɗo chef secteur a wi a an dongol suɓagol haaju ma ala e ɗum ala e wotude woto dagaki yimɓe ɓe tawata haaju mum ala e diina haaju mum ala e ko dagi e ko harmi kamɓe tun ɓe suɓike ko yandi ko ɓe suɓoto ko waaɗo no ɓe wayi waɗo ko ɓe faala ko ɓe suɓoto ka si ɓe suɓanike hoore maɓɓe on ɗo woni ɗon ñande o tabiti o ara innama he ko julata ɗo a janggira e dow a sonkude hoore amen ɗum attoto taw ɓe si a wina suɓatako ka yilto innama he janggana ko ɓe maɓe no soñjude men ɗo ndar nokku kaɓe wona ɗum aroyta par ce que a inni a suɓatako idan wona noon wona feere few no woodi buy fatwaji wiiɗi wondema suɓa gongol waggol intikhabat woote na hunde hanude sari ano harmini en salantako ɓe laalla ko alhaali on ka maɓɓe ton ɓay ɓuttuno tabiti nemaji no woodi haqqeji ɗi no jonnitede nunɗal no woodi piiji ɗi fof no moƴƴi memmingol ɗon fawda ɗum dagaki kono ka tawi ɗon no wayi waka wonɗen ga enen tañƴini ɓen si ɓe seyniki ga ɓe wuurde e meɗen seeɗa ɓe inne ko ɗum ɓuri moƴƴude laalla kono toujours jentoɗen karama ko ɓe wuuridaɓe ga anduɓe ko fewndi ga ɓen wona lundagol ɓe to kono alhaali ley ndin no landi waɗugol fatawa kadi idan haray ngol ɗo suɓagol ya si famortano ngol ɗo wotugol ngol tawata ɗen fokkiti e muɗum an julɗo on ko honɗum hanɗa wadde e muɗum ko adi kon taw hiɗa haani jooɗade miijito ko hombo min mi haani suɓade fi ardagol oɗo jama hara o wawa hejjindinde ɓe e hino diinaji sertuɗi ɓayin sika ka islamu tu yaɗen hannde hara en memali chrétien ɓen few en memali ɓe ala diina ɓen few ka teren julɓe ɓen salligotoɓe juula ɓen hejjindingol ɓeɗo tun hannde taw ko probléme si en accidama be farma juulire way sunnande par ce que mo beno wi o ala diina ka hakkude julɓe ɓen tun taw joni si tawi ala heƴowo hakkude ɓeɗo tun taw moƴƴata wona fi hakkude men kan e hoɓe ka cewtiruɓe idan no hananma darugol neɗɗo mo suɓotoɗa on oɗo mi suɓotomo fi hon ɗum mi suɓantomo no jeeya e muskila ɓurɗo hulɓinade on ka meɗen ɗo en jaɓa ɗum wona gotude ko en fof woni jaɓa neɗɗo no mari hurriya suɓagol ka leydi ɗo kala neɗɗo suɓiɗo hunde nde tawi no lundi ko suɓiɗa kon ko wiyatama ko manipilaɗo ani enen neɗɗo mara hurriya suɓagol hoore mum hunde jooɗagol miiji ɗo dara ko ɗum ɗo moƴƴi o tañƴini ko ɗum suɓo ɗum ɗum ala kamen en idan ɗum ko ella kono tun anden koɓe wi kon laysa kullu ma yalma'u zahaba wona ko biriyata kon fof woni kanni e nder ɓeɗo dariɓe yeeso meɗen wi'i mo be wi'i suɓolan suɓelan mi walla on mi moƴƴinana on leydi mo ndimi ton e tampere
en toro Allah yalla waɗa en ɗum par ce que ɗum no tun nafata en si woni axe muɗum haɗa ko lorra la Allah harano toon ɓe tawata konnguɗi muɗum ɗin ko feeñi kon si taskama ɓay ko ƴettete bani adama ko feeñi kon no gasa harano toon ɓe tawata konnguɗi muɗum ɗin no holli hin no teñjaka ɓe wawa wadde no toon kadi ɓe tawata konnguɗi mum ɗin no holli ko axe ko ɓe woli ko woni ka kene ko suɓeelam mi iwa e tampere andi suɓeelam mi ittan e tampere no wiyede kono woɓɓen ko suɓeelam mi iwa e tampere en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo suɓano en ko wontun ka du'a wattani gila moƴƴa neɗɗo no du'o hunde hendonde o inna Allah jaabinal du'a makko so fama dina sa wi Allah suɓanolan ko moƴƴaninmi kon andara o keke probléme goy ka adna ɗo ɗo ko waɗi Allah no suɓanoma ko moƴƴanma tawa ko hon ɗum go'o taw peedugol jawdi maɗa ndi won ko ɗum moƴƴanma ɗamoɓo no riba ha ɗuuɗi fawidiri a wi Allah suɓana ko moƴƴanma kon o adda lancowo fof ko ɗum tori Allah na ɗum torimo dey min ko mbi Allah suɓana ko moƴƴaninmi kon o perdelan jawdi ndi na ɗum tori Allah tawi noon ko ɗum tigi toriɗa Allah ko wiiɗa ko yo suɓanama ko moƴƴanma kon joni noon ko moƴƴanma ko serdugol o jawdi riba ko ɗum o waɗanma kono ɓay a anda ko wonɗa wolude kon ko ɗum wonma waddude Allah idan si tawi imanu ɗuuɗa ta torono noon Allah few toro Allah yo waɗane ko faalaɗa kon o moƴƴinane ma ko waɗi sa en ni yo suɓo siko nawnare moƴƴanma ko ɗum addata o ɓoora bakkatuji maɗa ɗi siko ɓikkoye ma koye mayata ko ɗum moƴƴanma o waɗa koye o accema ala ɓikkum siko jawdi ma ndin perdata ko ɗum moƴƴanma o bonna jawdi ma ndin o accema ala hay hunde par ce que ko wiɗa koko moƴƴanma kon kanko ko andi ko moƴƴanma koko ittata bakkatuji ma naadama aljanna kanko ɗum woni andi ko moƴƴanma an noon ko welay ma koye jawdi ma ndin ɗuuɗu yo ɓiɓɓe ma ɓen sellu yo piiji ma ɗin fof tabitu an ko ɗum welay ma jaka ko welay ma kon e ko moƴƴanma ko na goto waɗi qur'ana wi asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wawi yiɗude hunde faale ɗon nde tawa ɗum ko bone mon noon joni noon ɓay alhaali on kono woniri hiɗa faala ko faalɗa ko yo wonu toro Allah yo Allah waɗane ko faalaɗa ko waɗane ma moƴƴere mum ɗum kadi mo wawi ta suɓɗimmo de nano heɓa e probléme si imanu Allah yahay ha haɓa idan haray ngol ɗo suɓagol hana suɓirgol leƴƴi hana suɓirgol neɗɗo fi o ñamminima ko hakkilkin suɓorte na reedu ndum ta suɓor goɗɗo reedu ma ndum si tawi o hebbini rendu lanni an hande kala ko faala ko ɗum watta anta bahima haray ko a mummunte ko hakkilkin suɓorta wona reedu ndum joƴƴin haqqille maɗa ɗen moƴƴa ko ɗum waɗi so yi kala makko ɓen ɓe lurri woɓɓe wi a tigi tigi ngol wodugol moƴƴa woɓɓe maɓɓe wi a no moƴƴi kono no wona fow yo ndaare makko baaɓe marɓe hakkil anduɓe goɗɗum anduɓe goɗɗo ɓen ɗon suɓo sindo ɗum gollidano ɓurno moƴƴude hara ko makko baaɓe leydi ndin anduɓe goɗɗum ɓen hara ko ɓen ɗon moɓodirtan nokku gotu joƴƴina ɓeeɗo fof inna moodi holle men programme moɗon o ɓe ko honɗum wawi wadde ko honɗum faala wadde ɓe présente programme société mum on ɓe makko mbaɓe ɗon ndaara e nder ɓeɗo ko honɗum tañƴiɗi nafa jama on suɓo on kono woɓɓe no woodi ɓen ɗon siɓe suɓi ko lorra tu wonta par ce que ɓe anda taw hay ko nafata ɓe kamɓe si neɗɗo anda taw hay ko nafatamo wona ko nafata kawtal makko o andi ma ko nafata leydi makko ndin fof o hewtal jonirɗe ɗe gonɗe idan haray ta neɗɗo suɓor leñol wata o suɓor okkorede ma ɗaweede yo o suɓor ko o tañƴini hakkunde makko e Allah o neɗɗo ɗo somi suɓike o ɗo miɗo tijji o lorrota jama on hay so nafaali ɓe ibadallah inna salafa hadihi l umma اختاروا لأنفسهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يتولى شؤون دينهم ودنياهم إلا أنهم لم يختاروا ذلك الخليفة على أساس دنيوي أو مادي أو قبلي اختاروه على أساس التقوى والكفاءة والعدل وبعد مشورة من أهل الرأي في أمره لأن اختيار فرد لإمارة المسلمين
ليس دليلا لخيريته على غيره لأنه بشر يخطئ ويصيب وهو بحاجة إلى التأييد عند التوفيق والمساندة في الخير كما أنه محتاج إلى التقويم عند الخطأ كما سن ذلك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. جاء بالله هري سبحانه الأرديدو ko hunde nde tawno si Allah no faala wattano mo wawno tun no jippiniri qur'an o yeeti en no julirten ha maayen ɗum sansatake ka o yeeti en honno hajjirten ha maayen ɗum sansatake ka o yeeti en ko honno horirten ha maayen ɗum sansatake on jippinagal qur'an o inna ko kaari e kaari suudu kaari ko ɓeeɗo arto jama on halen ndin iwiye ono wadde ɗum kono kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande ɓe feƴƴini gila nde ñande tawi jama on ko yo gollir haqqille muɗum ɗe koyo ndaran hoore muɗum ko hombo gasta ardade jama on fi par ce que ɓe wawata wonde e ɓaawo ardiɗo jama on gasta wonde e ɓaawo arde ɗum ko sunna Allah ka hoore leydi ɗo gila ndi ara fi hon ɗum mo beeno jaɓi ko kañum mari gonga si en honkodiri mi inne ko min mari gonga inna ko an mari gonga joni noon si tawi sendowo en ala kon ɗum wonta gasata idan ko o sendowo ɗo no woni hakim o oɗo no hani hunde Allah subhanahu wa ta'ala o anda kala ko o waɗi kala ko o wowli ko o lanteteɗo yawmal qiyama si o moƴƴini o mali si o perdi mo ɓuri yimɓe fof perdi neɗɗo ɓurɗo nemade on ka adna ɗo mo Allah ɓuri moƴƴade mum on si o bonni kanko ɓurata sonjargal yawmal qiyama ko ɗum woni nela Allah subhanahu wa ta'ala noddi sonnaɓe nelaɗo ɓen o wi ya nisa annabiyi lastunna ka ahdi min annisa fi hon ko ana yo sonnaɓe annabajo o wawa goto e rewɓe ɓen kamɓe naɓe rewɓe koɓe rewɓe kono koɓe ɓeygu nelaɗo ka qur'ana on tippoto ɗon si ɓen ɗon bonni e goɗɗo goo nanɗo qur'ana jippike yiyalde ɓen ko goɗɗo nangete nan fuutu idan haray neɗɗo fuu neɗɗo yo Allah tawama ko kulol Allah o faandi ko nafugol jama on o faandi pottingol lorre maɓɓe o faandi so ɗaɓɓa ardagol jama on sabu nelaɗo no du'i du'a on o jaaboto himo jaabade ha dalngal daro ɓe makino kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allahumma man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bi wa man waliya min amri ummati shay'an fasaqqa alayhim fasquq alayhi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe fontino sokaji maɓɓe ɗen ɓe maaki Allah mi tori kema kala halfinaɗo fiyake mofti an ɗen hunde o newaniɓe o newinaniɓe Allah mi tori kema newinanmo Allah mi tori kema kala halfinaɗo e fiyake mofti an ɗen goɗɗum o sattinaniɓe Allah sattinanmo on du'a nelaɗo himmo tabiti o Allah jaabinaymo ha dalngal daro kala ƴettuɗo fiyaki julɓe ɓen newinaniɓe Allah newinanaymo kala ƴettuɗo fiyaki julɓe ɓen sattinani ɓe lorri ɓe ta o sabbosina ɗum joddi ɗum kama tudino tudan idan sahaba en suɓino aboubacry ni siddiq radiallahu anhu yo o lonto ɓawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haysi nakarta ɓe wallinno kono ɓe suɓinomo ɓe suɓimo honɗum ɓe suɓoralimo leñol ɓe suɓoralimo fi gongel ɓe suɓornomo ko honɗum ko ɓayɓe tawi o ɗo himo gasa wonde e nde ɗo hunde ko ɗum ɓe suɓornomo ɓe suɓorimo par ce que ɓe andirimo nunɗal ɓe andiramo janfa ɓe andiramo tooñe ɓe andiramo hiila e haala idan kono ɗum kadi ko ɓe wanno ko ɗum ko ɓaawo diisagol joomiraɓe haqqillaji ɓen si jiɓima hakkude kaari e kaari e kaari ko hombo tan ƴiniɗa wawa naɓude tawi lampuma on jalba ha yi'a ka woɗɗi tawa e landade enen mawɓe ko honɗum tinuɗon e ndu muradu ndara noon kadi mawɓe hana duuɓi ɗi daruɗa hara ko mawɓe ka hakkille ka gandal namoɓe ka duuɓi tun idan ene mawɓe ko honɗum maako ɗon fi ɓeeɗo ko hombo tan ƴini ɗon nafa e jama on pottinana ɓe lorra
par ce que min ndaygu angu woɗɗiyata ka woɗɗi ta wawi wadde ɗum idan suɓora neɗɗo on sabu fiyo o nafu jama on o pottinana ɓe lorra ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala aldanne jokkugol beleɗe suɓora beleɗe ma suɓora leƴƴi ko tawata lorro e jama on janggo hara bakka tun en senda aldande ɗum aqulu qawli hadha wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما عباد الله يجب علينا معرفة من يختار وكيف يختار إن الذي يختار هو البالغ الرشيد العارف بحقوقه وواجباته اجتماعيا وسياسيا الذي لا يتعصب لقبيلة ولا لحزب yetti Allah subhanahu wa ta'ala Allah mo tawi yettugol mongol ko nafoore wonande kala jon nema siko cellal o okkuma a yettimo hoore mum o dumina cellal ngal siko ngalu o okkuma a yettimo e dow mum o dumina ngalu ngun se a yeddimo kadi sikke ala o itta nema makko on e hoore maɗa ɗen toromo e juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓengure maɓɓe nen sahaba maɓɓe hisnaɓe jeeyaɓe Allah haray no waɗɗi e goto kala e meɗen andugol tawa ko hombo hani suɓade hombo hani suɓade ko honno o hani suɓorde oɗo neɗɗo hanɗo suɓade tawo koko wiɗen nane kon yo taw ko neɗɗo hellifaɗo ko ɗum waɗi haray ka sari e wutugol ɗum e wonde wona diina kan wi yo warre noon kono toon tigi e hoore mum ɓe jaɓa yo neɗɗo mo helli faaka ƴette suɓatoɓe sabu hunde o anda la Allah oɗo si yii neɗɗo wiɗo darna juulirde ma waɗa e lekkol ma moƴƴintine marté ɗen o inne on ko puyɗo noon ko wiɗo ballon moƴƴintinte fimum on kippata par ce que ɓay ko mo anda goɗɗum donc ɗum waɗi neɗɗo mo helli faaka on mara ton golle o hanata weede mum ko neɗɗo helli faaɗo anduɗo haqqe muɗum on andi haqqe leydi muɗum ndin andi social ji muɗum ɗin andi kadi ko wiyete siyasa kon ko honɗum woni ɗum ko o hani suɓade na neɗɗo dambotoɗo e gorol tun ɗon andi no heewi e leydi meɗen ndin ɗo waaɓe no yimɓe Musaylama ɓe wano noon Musaylama al-Kazzab nde o darino o wi hoore makko ko nulaɗo fewndo nelaɗo tigi na ɓawo maɓɓe yimɓe makko ɓen moko baaɓe mum marnoɓe hakkille gomɗinɓe ɓen wi he wata o jofu on ta o ɗayno on annabaɓe ɗarta zamanu goto jofoɓe maɓɓe ɓe wakkiti wi hey menen oɗo ko aaden amen ko menen jeeyi o Kazzabu Rabi'a ahabbu ilayna min sadiq Mudar menen fenowo amen on no ɓurani min gonguɗo goɗɗo oɗo wona jikku julɗo ni na jikku julɗo fiw ta ƴettir goɗɗo par ce que kon ɗengal gotal hay so tawi ɗa andi o nafata hay si ɗa andi ko o lorrowo hay si ɗa andi o bonne dina maɗa hana suɓagol neɗɗo blankidirowo hakkude jamaji ɗin sabu ko ɓuri arande piiji ɗin fof tawa ko moƴƴol hakkude yimɓe ɓen si hakkude yimɓe ɓen boni haray teddungal ngal yimɓe ɓen fof boni ko waɗi ko bongol hakkude yimɓe ɓen addata sonko bongol hakkude ɓen addata fawda ko bongol hakkude ɓen addata guere idan si boni hakkude yimɓe ɓen haɗa piijini fof boni idan harayno hananma an suɓotoɗo on wallingol leƴƴi ndaara neɗɗo on e programme société makko on ko hon ɗum tañƴiniɗa e makko o nafide jama hara a dambaki e leƴƴi wono noon kadi hananama wono andirɗa noon no welema teddungal neɗɗo mo wonduɗa on neɗɗo mo suɓiɗa on
haray fi a suɓaki oɗa watta a yennumo ko waɗi si a yennimo na kanko yennuɗa komo suɓiɗa o yennuɗa sa yenni baba goɗɗo komo yennuɗa ko bamma yennuɗa idan sa yennimo neɗɗo teddini komo teddinɗa o yennuɗa par ce que o yottoto idan sa falaka nande ɗum wata waɗɗo haɗa no jeeya e Allah yimɓe buy ɓe suɓoto neɗɗo ɓe yiɗamo kono ɓe wona sabu ha yimɓe ɓe potto ɓawa makko ɓe sa añi neɗɗo maru ta a yalti sa feññini ngaygu ngum pandi ha feƴƴiti ɗum wone sabu ha woɓɓe yiɗamo kadi forcé sabu ko añuɗamo kon ɓe feƴƴintina kamɓe kadi giggol ngol idan wattaki e yewtino ko feƴƴi hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki arrifqu la yakunu fi shay'in illa zanahu newende wonta e hay hunde si wona newende nden cuɗay ɗum labina no jeeya e ko yimɓe ndiɗo leydi majjira ko wiyete kon newende ko ella makko ba yahude ha e hakkude laawol ɓorto fi piiro hersini duuɓi maɗa ɗin e darde maɗa nden e ngalu maɗa ngun yo ɗum haɗe a piiridede e hoore laawol ñaawore nde nunɗa no ɓuri piiridede makko ba e hoore laawol ka idan haray newende nden ko hunde ɗaɓɓande siɗa yiɗi neɗɗo nafugol mo ngol wona yennugol goɗɗo wona piigol goɗɗo wona aybingol goɗɗo ko ɗaɓɓangol mo yiɓɓe nafirtamo ko ɓoyɗa darade henna nafata hay pus a wadde ñallal maɗa ngal ngal ɗo ñallal mi ɗaɓɓanayi giɗo an on goɗɗo mo tawata yiɗanomo hanki mi jokka on ɗon ha o yiɗamo no ɓuura darade ñalla yennude ɗo ma joɗa ɗo kafe on ɗo ñalla yennude aybina ɗum nafata hay pus a perdi tan ma on a nafaali hoorema a nafaali goɗɗo heeɓi bakkadu kadi idan hoyre nden islamu jaɓande wata a yennu ɓay a jaɓata yennanede ta yennan goɗɗo so nela Allah subhanahu wa ta'ala wi ka Qur'an wata julɓe ɓe yennu sanamuji heefera ɓen ɓay so ɓe yenniɗi ko ɗum watta ɓaawo ɗum ɓe yenna Allah la tasubbu alladina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bi ghayri ilm ta o yennu ko ɓe rewata ko wona Allah ɓe mono ɓe yenna ko reweteɗe maɓɓe kamɓe ɓe yenna reweteɗe maɓɓe ɓe yenna Allah ko an waɗi idan hanana julɗo wawde ni haray e oɗo sa'i no jeeya e ko ɓuri hanude wadde kon hebbingol du'a ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala kala ko o faala wadde kon o waɗe nde o faala wadde no o faala warude noon wona ka hakkilma woni a wawata famude no Allah warata piiji ɗi a wawata kadi andude nde Allah watta piiji ɗi ko fawima ko gollugol ko wiyaɗa ya waɗu kon toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala ballal koddoriye on wondanoma lanni ko watta kon e hoore leydi ndin subhanahu wa ta'ala windi ha gasi ko fawima ko ya gollu toroɗama kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo hawridine e sawaba welsindagol e du'a on ɗum ko ella hande si en jokkidiri ka cuuɗi ɓeyɗen andi kanka marta ɗo ko ɗo ñallete ɗo ko maapini goto kala ko honno yeeyirta so yeeyi ka honno sojuroyta ɗum maapini goto kala kono so en jokkidiri ka cuuɗi si hiiri en tawa welsindare men nden no tiiɗi idan si en acci hakkude meɗen e Allah yeebike hay nokko moƴƴata leega ɗum waɗi o sappani en o wi wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridika bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha si Allah hennima ɗo lorra andu ala ittowo ka si wona kanko o innalima ka iwata ko wi ko ittata si wona kanko joni noon ko honɗum wi'uma ko ya yahu yiidon ka ko ya a dogu ka makko ko ya yurminkino yeeso makko ko ya toromo o itta ɓay mo wawi ittude ya andu kadi simo foduma moƴƴere hiila e haala wawata habde ɗum wona kono noon ko simo foduma kadi so fodama haray ɗum kadi ko ya jebbino ɓaawo nde waɗɗa ko fawɗa kon toriɗa subhanahu wa ta'ala ɓaawo ɗon ko yalti wo ko ya jaɓu ɗum jebbilanɗa subhanahu wa ta'ala
ko ɗum woni islam. Julɗo on o wona julɗo somo welti, o wona julɗo somo suni, o wona julɗo somo tikki, o wona julɗo e alhaaliji makko ɗin fuu wona yo o woni julɗo e alhaali gooto. Sinno weli no martude ko julɗo, si metti tun hannde kadi koko sirkoɓe woni yarde. Fewndo ɗo buy si en taskiki en tawa karama ko baati no marsude joni moƴƴa. Gila marsuji ɗin uyti e saare nde jawle watti bonde wonkiji watti yeebaade, karama ko baatine no martinde moƴƴa. Buy hawtino diina mum wattino yaade karama ko ɓe tawno hanki jaɓa ɗum ko gonga, kono ɓay ɓe yii tigi tigi on haray alhaali on ko ni woniri ko ma ɓe yaha toon kadi ɓe anni yo ɓe tuuboyay. Allah taw hiɗa muyana ɗum. Kono ande tun si tawi neɗɗo sirki gila ñande nde o sirki nden ado ɗum ɗon ko wanno kon e moƴƴere fof wonti haba mansura. Sa yahi a hajjoyi, a itti zakka, a juuli, a hoori suumaye, a yahi ka monɗa waɗi sadakaji honɗunde, a dawi ɗo a waɗoyi sirku, kala ko wannoɗa kon e baraji wonti mere. Nami wi'i ɗum wona karama ko a wi ɗum sappo na ɓe famano ko alqur'ana wi'i ɗum, walaw asraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Allah janti annabaɓen ha gayno o wi ɓeɗo sirkanno Allah ko ɓe watta kon fof bonayno. Si tawi annabaɓen so sirkani Allah ko ɓe watta kon bonay, heddiɗo ko hon ɗum. Idan karama ko batini lammintaɓe, follataɓe, arsikataɓe, katataɓe, wurnataɓe, warata hunde ɓe jokkasi wona fenade. No jeeyano e ɓurɓe hanede nangede ɓen ka adna ɗo ko laamu ngon hani attorde nangugol na ɓe dorogo ɓe deƴƴi ko karama ko batini, par ce que ɓe dorogo ɓen ko hoore mum tullorata. Kono karama ko batini goto ukkidirali jama, ukkidirali leydi, jiiɓali hakku fiyake yimɓe, hewdi karama ko batini. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم بدل أسرنا يسرا وفقرنا غنى ودأفنا قوة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.